Walaupun yang thiar jong lamba ka Mopran Sports and Social Welfare Organization na kasi sa jan. Klub na padano ya ka football tournament bala pelong hamani la ka jong kasnang Mopran ha ka bau chairman jaga scenery block uba Holywell Coastal lawan Ciminta Kemasan. Hari dia ka ni ana akan adu kuna plan ka Siap United persya ya ka nong plan Sabni bala ka bekut ka Siap United kali ana ya ka nam adu ba raru ya ka kusam rengkat ba ka song pisa ka balai pawajar tingkai. Kani kalau pengilak kaya kan best player lah yo do former Kongsit, beri ka best goalkeeper lah yo ada do Spanyol Kong Malay, beri ka top scorer lah yo do Lesan Rendong. Jika di kerja ko baka syan pisah ada kesoka jela lamba ka scheme Yes Mekhalaya. Iya, pino. Pino ulit. Schön lang. Nanti